بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waj'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham. Waftah alayna bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Me pelanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala sanglit duk puji tertentu tuju iye ne magpapanjari sin pitu pangkat langit duk pitu lapis bulak ga niya ipang-ipang ni duk ga niya asawe ni serta salawat duk kasanyangan si junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kahinapusan Nabi pinaturun pitu magdia tak bulak dunya. Ganta ngawenan kitiwi amban dialim lindem ka awam magdialim sahaya ilmu. Dialim sahaya panghati. Ganta ngawenan kitiwi amban dialim lindem kasyirikan. Magdialim sahaya pag-iman. Ganta ngawenan kitibi amban suleyab ebut narka jahannam magdialim sahaya surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amban iin ga niya hinang janan pakasikan tebi surga we ga kitabi taraak we ni. Duk ga niya hinang janan pakasikan tabi narka we ga kitabi tapagis we ni. Menjadi me umat Islam. Magpain Allah subhanahu wa ta'ala di alam Quran ni mahamulliya. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Bakas pa inne sinesaan we kami manusiain. Duksesa ini pagpahap-hap si duwe matato ini. Biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Bakas iye peinne binoo wa inaane dialembetteng kesigpitanin patambak diata kasigpitan. Wa fisaluhu fi 'amaini puas ilien pinasusu iye dialem 2 tahun. Aniskurli na magsarang syukur kam tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inin sasanin magsarang syukur kampen Allah ta'ala hintuju aku wali walidayka duk si duwe matatto enu ilayyal masir duk indananon tuju aku pain pabalikanin. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bang upama pa inne megtuyo siya keduangan nganda ka o magsyirik, nganda ka o pagguwa amban agamano, nganda ka o magmaksiat. Ma laysa laka bihi ilmun, mo ka o iye si parkala ga niya taalab-alabno, luo si parkala iyan. Atawakan mo okau iene tuju kajahilan mo okau tuju iene kesyirikan. Fala tuti'huma natantunin teed dasye pagtaatanon. Wasahibhuma fid dunya ma'rufan sumaguwa bang pasalan parkala pagdunya. Nasube kyo magpahap si siye kiruangan. Sube kyo Syauka kay duksiye. Sube hap relationship nun antara anu iye ne dukmetetto anu yan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Duktuhutun iye ne lalan. Me siye mabalik tuju akuhin. Thumma ilayya marji'ukum ubus tuju aku duhep kambalik. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Natantunin teed aka-akahan kami kam. Duklain kam suwi-suwihan kami. Iene si me bakas kekehinang bi metuu. Dia tak bolak dunyahi. Me umat Islam peturun ayat inin. Pusi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu ne magparat saya duk paasik hap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pegsakay kineteuhan no inaanin peddian manamalan inaanin. Bangway inambanan we ne kesyirikanin. Bangway inambanan we ne pag-ibadat si santuhin. Sarta nuhot junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buada pun si Sa'ad miyaan amban me tamanan kinalasahan na we metettoanin. Mula-mula ted inaanin. Lai meg-decision iye na inaanin. Penne Sa'ad. Banggi kiyo pa inne balik tudyo iye ne kekufuran atawakan tudyo iye ne pegsumbasin kasantuhan si agamano tagnain. Gay ko pa inne mangan. Samantaraan gay kiyo tekite ko balik megmurtan.
Si Sa'ad oras ili subul-subul pe. Bata-bata pe. O palabay elew gamangan inaanin. Garu si Sa'ad balik iyan hap agama pegsumbasin santo. Nyebut palabay elew dembuain gamangan inaanin. Samantaraan gay balik si Sa'ad. Samantaraan gay balik si Sa'ad. Magdialem iene agama sin kasyirikan. Me pong tinai mulia. Gaaman si Sa'ad balik tudyo agama iene pegsumba santo. Atawakan iene agama tinikutan nemian. Masi-masi mintain iene pegke muslimnen. Masi-masi sigi-sigi iene pegke muslimnen. Manjari me umat Islam sampai umabot iene ina si Sa'arin megbutitingan sampai umabot ina si Sa'arin nebibis we kaugto. Sinapab ang bangga pamangan nemiaan sampai sumaplag si iene Quraish dem Makkahin. We bennal si Sa'ad mapatay inaani. We bennal si Sa'ad minsana iene matatoeni. Sampai sumaplag bisarahin. Sampai tegel lali ya katila umma. O keupe inne nakanak atawakan mapatay sin inaano. Puwa si Sa'ad hinarap inaanin. Open na ina, bennal pen ni aku kalasahan te kyo. Pagit dem buwa kyo metito eko. Sumaguwa bang upamanen pinakuno si akuhin. Mengkin keumangan. Subay ku bintong balik amban iene agama ku ininen. Atawakan agama Islam ininen. Tantunen. Gay ku teed bintong duk gay ku petekut amban agama Islam bakas inasekan ku ininen sali ro keumangan duk gay. So ga niya choice iene ina nemian pagsakay sa ili tekitene si Sa'ad gay ru bintong bisan sa ingge hinangne masiro tatap si agama Allah subhanahu wa ta'ala na puwel sa mangan atawakan puwel sa balik iene mangan kinakan ni pente lewin. So nansinin me umat Islam peturun ayat Allah subhanahu wa ta'ala ininen pain Allah ta'alahin wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk. Sesaan kami painne manusiain si duwe metetto ene. Bakas binoo inaane. Dialem kesigpitan patambak dialem kasigpitan. Sarta pinesusu iye dialem 2 tahun. Ambat megsukur tudyo aku iye nerembo manusia iyan. Duk magsukur si duwe matatto ene. Ilayyal masir tudyo aku ruhe pabalikanin pein Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Sumaguwa bisan kayo magpahap-hap tudyo siye. Bangkinianen iene pinagtuyuan den bangkinianen iene pemoahan de kauhin ganta magsirik tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kahantang iene mapaatag po si Sa'ad lay fala tuti'huma laysimian gene siya manjari pagtaatan no wa sahibhuma fid dunya ma'rufa sa bang pasyalan parkala peg dunya dinaak kemig ko si lalay
dinaak keunabo, magpahap-hap si siye, mag-ismail si siye, magsiyaw kakayduk siye, untul no siye bang bahi, bisan keniaan nen kafir, ban keniaan nen bagmamaksiat, ga miyaan masibekkat dinaak hininang we Allah subhanahu wa ta'ala inci manusia. Tuju metetto ene, sa ingine bang upamanen keniaan nen metetto enon muslim. Okay pong tinaiko kalasahan. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dukpe inne tuhutun iye nilan. May mabalik tudyo akuhin. May magtawbat tudyo akuhin. Thumma ilayya marji'ukum. Ubus pinne tudyo aku ruhep kambalik. Pin Allah Ta'alahin. Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Si illaw akhirat ne. Si illaw kiamat ne aka-akahan kukam. Yene bakas kekehinang bi metu diata bulak dunyahi. May umat Islam. Yene metetoah. Atau akan pahap-hap. Si duwe metetoah me pong tinai kalasahan. Da apeke we muslim ne yene duwe metetoan. Da apeke we bar ibadat ne iye mian metet ko ano. Walaupun keniaan nen di agama. Walaupun keniaan nen mian megbidda agama nen dukka ukau muslim iye Yahudi iye Kristen iye musyrik. Gak dupain pindah atau akan gak dupain halin iye ne pangandaak Allah subhanahu wa ta'ala. Sikau magpahap-hap sisiyehin. Bangken yan nen pasyalan parkala pedunya may pong tinai kalasahan. Payaman tabi bangsa ingge antara Nabi Ibrahim duk amma ni. Subhanallah, inin kisat atawakan iyene suwi-suwi inakawe Quran. Yene relationship antara dembua anak muslim. Duk iyene dembua metetoah amma kenya annen kafir ge magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam magsumba barhala. Kenya an Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dembua nabi ulul azmi minar rusul serta iye papu sinjunjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pen Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Duk subahatte atawakan subahatun iyene pasalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Innahu kana siddiqan nabiyya bennal kenyaannen siddiqan. Megse bennal tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya dukkeniya anin nabi pineboo we Allah Ta'ala pito perata bulak dunya. So, dinakwahan we Nabi Ibrahim ammanin paasik hap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini bisaranin ammanin kafir ammanin gay magparacaya si Allah Ta'ala. Sumagwa ina bisara Nabi Ibrahimin. Idh qala li abihi. Si waktu misara Nabi Ibrahim tuju amma ni. Pa inni ya abati. Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yugni anka syai'a. Ya abati. O pinni ammaku kalasahan. Masya Allah. Ya abati. O pinni ammaku kalasahan. Sinamiyaan ammanin kafir. Ammanin gay magparatsaya si Allah Ta'ala. Siya ga binese-besean wa Nabi Ibrahim. Ga ininsulto Nabi Ibrahim. Ban kanianin kafir. Sa winasiyatan we kinonvince we amma na miyaan ambat nuhut iye paasik magdalim agama.
Allah subhanahu wa ta'ala. So ini bisaranin, ya abati, open ni ammaku kalasahan. Open ni ammaku kalasahan. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wiki open ni numbah. Yene si dembua barhala geikeu takalene. Wala yubsiru duk geikeu takitene. Wala yughni anka syai'an duk ge megmumpaat tujuka ubisan ini. Atawakan ge ngurung ke mumpaatan cika ubisan ini. Ya abati, o ammaku kalasahan. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. O penammaku kalasahan. Tiaku ketekkahan wahai amban Allah Ta'ala. Tiaku ketekkahan panghati amban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma lam ya'tika buadapun gatek kasi kau iyan wahai pinangurung Allah Ta'ala siya akuin inen. Fattabi'ni. Tuhutun beku. Tuhutun ku. Ahdika siratan sawiya buote keu tujulan bentil. Buote keu tujulan tilud. Buote keu tuju iene lan Allah Ta'ala iene lan sebenalin. Ahdika siratan sawiya. Ya abati. Lima ta'budu asyaitan. Ya abati la ta'budu syaitan. O ammaku kalasahan. La ta'budu syaitan. Dabi kau numbasin syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Bennal besyaitanin kani'anin tuju Allah subhanahu wa ta'ala magmaksiat. Ya abati, o kau ammaku kalasahan. Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. O penammaku kalasahan. Benal aku tinalew beku. Ko keu pinetekkahan azab we Allah Ta'ala. Ko keu pinetekkahan siksa we Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus kenya annun tuju syaitan waliya mian tahinang keu bagay ni. Atawakan tinalew ku ko keu ketekkahan azab we Allah Ta'ala. Ubus penia keu amban me bagay sin syaitan. Payaman bibeme pong tinai kalasahan. Amma Nabi Ibrahim nan si inin kafir sa ina bisaranin si waktu nen nasihatan we ni. Si waktu bino megbisara we ni, ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'. O amma ku kalasahan. Ina sinumbano yan. Gima kakalikaw, gima kikitekao, gima kimumpaat kau bisan ini. Ya abati, o kau amma ku kalasahan. Niyatek kasi ako ilmu. Ga kau kitekan. Ya abati, o kau amma ku kalasahan. Tinalew ku sika, o kau inazab Allah subhanahu wa ta'ala. Dukken peniya kau amban may bagay syaitan. Ini bisyara amma Nabi Ibrahim. Bese sa inin ne kahanunot. Sa inin ne bisara ineddo ang badelem ate tanda ke concern. Amban anak tudyo metet to ene. Pain amma Nabi Ibrahimin siya. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. O pain na Ibrahim bahasa pasape keu amban iye ni agama kuin inen. Pasape keu amban Tuhan mian santu sinumbaku inen. Aragibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak. Banggay keu pereheng. Ngan dakwahan aku. Ngon bins aku tudyo agamanu iyan. Dok gay keu pegua amban agamanu iyan. Balik tudyo agama pagsumbasin santo. Pagsumbasin me barhala. La arjumannak. Tibag te keu iyan. Tinibag. Wahajorni malia dokdane ko bohon magbisar. Bantahanun ne ko sampay sumian. Bangkiniaan nen. Gay kew kakagad. Si agama ko inen. Duk pasape ne kew ituo. Tibag te kew yan. Wahajorni malia. Duk kuntarahanun ne ko sa kapalan. Gay ne kew bilang ko anak.
sinabab amban pasapi no amban agama. Iya ni agama tebi. Tedok tebi amban metetto tebi zaman tagna ini. Inin bisyarah amma Nabi Ibrahimin. Pun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Si waktu dinakwahan wa neruk kahanunut. Duk yene bisyara kinoot amban delem pangatian. Sa bese sa iin. Sa inin bisyara amma nen tuju iye me pong tinay kalasahan. Ine bisyara Nabi Ibrahim. Wallahi al-azim. Inin cuwi ilek katten bi. Bese tinunggaan newe amma nen Nabi Ibrahim. Tinibag. Sampai tinunggaan ne we amma nen Nabi Ibrahim. We duman ne hinang anak. We megkuntara ne siya sa kapalan. Teggelan de me elumin. Ine bisyara Nabi Ibrahim. Qala salamun alaik. Misyara Nabi Ibrahim nambung siya amma nen. Salamun alaik. Kasanyangan si kau. Sa astaghfiru laka rabbi. Bisan sa iyan, masih keupakuhan ku tuju Allahu Ta'ala keampunan bang keupan inampun iyan si kekehinang no iyan. Innahu kana bi hafiya bennal penne Allahu Ta'ala hintuju aku. Bennal penne Allah Subhanahu wa Ta'ala hintuju aku. Bennal penne Allah Subhanahu wa Ta'ala hintuju aku sulut. Supaya manun bi Nabi Ibrahim ini relationship ni antara daduk metetto ini iye muslim dan buain kafir sa gapan halin iye ne pagpahap-hap ni si metetto ini masih boone megbisara duk yene bisara lammalambut bisara sin kahanunut ubus bese tinunggaan we iene amma ne Nabi Ibrahim we tinibag serta mian dina megkuntara ne si sa kapalan teggelan ne melumin masih pe kahanunut Nabi Ibrahim tuju iye we pinakuhan duwe ne kaampunan iye ne amma nen sumagua pege ga isab niya tehinang tege kita maka paku keampunan si metetto mate ini bukan annen kafir so gana tahinang Nabi Ibrahim me pong tinai kalasahan si oras miyaan ga kepekuhan na keampunan iya na metetto miyaan pagi mate dalam kemusyrikan mate dalam kekafiran sa poen nen me pong tinai kalasahan nan si ini bang upama dinaak wa Allah Ta'ala iya ni miyaan magpahap-hap den buat manusiain. Si dua metetto ene ban keni annen ceddi agama. Ban keni annen kafir. Ban keni annen musyrik. Bang samantaraan pangandaakan den duman pegua amban agamanu. Bang samantaraan pangandaakan den iye nemiyaan parkala sin pegdunya. Ganiya connection neruk agama sa ingin ni bang upamanen amma nun muslim ina nun muslim wege pagpahap-hapan no atawa kana wege ke pesulot tuju siye me pong tinai kalasahan bang upamanen kenya annen di agama metetto enun lune ke Christian, Yahudi, atawakan ine-ine ne. Dinak magpahap-hap ke utuju siye. We Islamin. Mas labi ne bangkeniaan nin amma nun ina nun muslim. May pong tinai. Mulia. Suwi ke magpahap-hap siye. Sempurna pagpahap-hap. May pong tinai. Pen Allah subhanahu wa ta'ala وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wa qada rabbuka, bakas nessa Tuhan nun o Muhammad, alla ta'budu illa iya, dinakgi kau numbah sedih amban Allah subhanahu wa ta'ala, dinakgi kau mag-ibadat sedih amban Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dug magpahap-hap kau si duwe matatuin. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, bang ne siya taawut bahi keruangan atau akan dem buah amban siya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin, amay hubaya dak yung magpain siya uff, sehingga bantuk uff. Pain uff tinapsiran mian kesinduyahan wa me keulamaan, yena bang dinaak ke wa metettoenu atau akan niya pemohan metettoenun ka ume mian megbisarak ganta pamahap ka uru isab, ini bisaranun atau akan ini reaksyon nun penuh atau akan wasa aku bang ini na jumiaan. Fala taqul lahuma uffin, dakew magpain siya uffin, yene me meghedjena pas si dehlu ande bang niya pemohan de kau megbisara bang makahap kauru, yene amban pegdunya labinen bang pag-akhirat may pong tinai kalasahan peggeway megduse kew si parkalamian. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dasi sasaanun wa qul lahuma qawlan karima, duk hadja binisanu tujusyehin bang ine iene bisara mulyahin, bang ine iene bisara mahapin. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, duk megmeriawa kew sisiye keduangan. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dah palang keun boohan nun sinehlu ande, dah makalandu petikarag tekangan nun sinehlu ande, dah makalandu palang keun jangangan nun sinehlu ande. Wakhfid lahuma janaha dhulli, sumagwa meg meriawa kew bang kiniannen kew sinehlu ande. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, ganta ase tujusiye keruangan, tanda ase tujusiye keruangan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, duk dasiye kay patanun ngenduahan kahaba, makumakuhan kahaba. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah kaasianun siye keruangan, irhamhuma kama rabbayani saghira, kok kahantang pangaasik di aku, kok kahantang pengipat di aku, si zamanku diki-diki. So sa inin, syara sin Qur'anin antara ini, hin pagmatatto eme pong tinaikalasahan. Inin pangandaakan Allah Ta'alahin, yene si pagmetitto me pong tinaikalasahan. Duman mangkin kayo magpahap-hap si metettoenu, mengkin te siyunu miyaan metettoenun atawakan iyan sacrifice sin metettoenun minted dedemdan tahun, suwetek ka Father's Day, suwetek ka Mother's Day, mengkin kayo magpahap-hap si siya, mengkin kayo misyara lambot si siya, mengkin kayo miyaan bahasa me ngurungan siye, gift, mangkin kau me ngurungan siye, inda bayu kemon ne, bang tek ka Father's Day, bang tek ka Mother's Day. Sumagua, bang Islam pinaaka, bang agama, Quran, iyan miyan pinaaka, me pong tinai kalasahan.
Kahawa elew Father's Day. Kahawa elew Mother's Day. Subay gay bekkat kesila sa atin. Duk pagpahap ten tudyo siye. Kahawa elew. Kahawa sekan palabay. Pegge wei yu luu yene kapatut den tudyo kitebi me umat Islam. Bang payaman nu. Bang mate anak apu Adamin. Bang mate anak apu Adamin. Bekkat ne kemon kekehinangnin. Ga ne niya nubud siye megdelem kubur. Sa niya belitellu parkala. Dembua ang bantelulay. Yene anak. Ngendua asimetet to ene. Yene anak. Maku kaampunan. Iene tudju matat to ene. Bangpan inampun si ina dalam kubur. Bangpan inampun si amma dalam kubur. Bang sepan inurungan parasahan. Bang sepan inurungan kasenyangan. Bang sepan pinatala amban kasigpit. Bang sepain mean inampun. Wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Suga mean bekkat. Nan si inin me pong tinai kalasahan. Ngurung maana. We gay manjari. Bekkat. Relationship nun. Ataw akan pagpahap-hap no si metet to enun. Bisan pe puas amban kemeteire. Bisan pe kenianden di alam kubur na siya. May pong tinaik kalasahan. So ngurung maana ininen. Duman maananen we matay na metet to enun we nuhut ne matay kasilasahin. Duman maananen we binekkat na we kamatay yene antara miaan ka megmetetuehin ka utak pedem dunya iye delem kubur we maananen binekkat na we kamatay iye na relationship bin ka. Si Islam sampai mati metetuehin masih pedinak dinuahan we Allahu Ta'ala iye ni duangan metetuetin bi puas amban kemetiri me pong tinai kalasahan. Wallahi al-azim niya peke pahap amban Islam. Ngurung kapatut sin metetoe. Ngurung iye ne miyaan hak sin metetoe tuju iye ne anak ni. Kita bi bang mati ne metetoetin bi. Susya ne kita bi. Wega ne niya pebohan tebi kahaba bulan. Wega ne niya pebohan tebi miyaan balik bayan box. Bang niya mole gani niya pebohan tebi me bulawan. Gani niya pebohan tebi me alata. Pagi masa wafat na siya. Wallahi al-azim. Niya subay pebo tebi sisiye. Bisan pekene anden puas amban kawafat de. Ban pe puas amban kemetiri. Harga pe amban bulawan duk pilak. Harga pe amban kakayaan. Yene dunya inen duk isi-isinen. Serta duman pinalabi amban me bangku. Duman pinalabi amban-amban. Sumagua anytime. Anywhere. Sambatan bahasa Anggalisin. Manjari siya pebohan no duaah. Bangpan siya inampun. We Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kubur deduk ilapas amban yene siksa. Serta inurungan yene kahapan. Duk limaya. Dalam kahalan demian me pong tinai kalasan. Mas labi pemanhap amban dunya inin duk isi-isinin. Sa piye inin. Amban me kekeipat ni. Amban kitevi. Yene pakarajaan inin. Sa duman maananin chawkatan ni bekkat we kamatay. Iye ni miyaan antara tabiruk metetuehin we nuhut bekkat kasilasahin. We nuhut bekkat iye ni pagpahap-hap tabi tudyo siyehin me pong tinai kalasahan. So hangkan ni tek kasilaw kiamat niya me manusia ulali bangoy dinangkat surga rin buga niya hinang detura tabulak dunya inen. Patut yene pangangkatan surga deletek kasilaw dembuli. Magtilaw ye.
Anna li hada. Amban pinetedok ku pahala itu. Way ku itu umiyaan niya pahala ku sa itu dinangkat surga kun tus elaw kiamat. Ine bisyara siyehin. Iyan pe inne sinabab amban peg istighfar anak nun puas amban kemetenu. Iyan sinabab peg pinakupakuan kewe anak nun keampunan puas amban kemetenu masih nubud tujuh kau amban iyan dinangkat tu Allah Ta'ala surga nin tek kali silaw kiamat may pong tinai kalasan. So inin si kemon may hadis tabas sate mian dua hadis tabas sate ngurung maana we bennal gay makajari bekkat we kamatei iye ne kesilasanu si metetto enun pege manjari pe ye umrahannu manjari pe basahannu Quran manjari pe ye kurbanannu manjari pe ye mian magsadak ka ke ubus pepino pahala nen tujuh siye masih mantek kame pong tinai mulia baya kita rugai tampal manamal iye ne bisyara hadisin luk tampal manamal iye ne bisyara sin me ke ulama aning inin me pong tinai mas labi pa inin hap amban tindaw no kubul nen kahaba mian takon minin tadde tanda lasa sisiye dumain bangken ya annen malasa keu sisiye kaba keu puas ng bahayang atawa kanci tepus iye ne sambahayang no puas tahiyat puas keu massa iye ne mian rabbil puas keu massa upama mian iye ne Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam sampai kahina pusan doa gime ke ine bang doa hannum metetto enun rabbil firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Nia zaman si Umar radhiyallahu ta'ala anhu kenya anin tinumpay-tumpay we na inaanin tinumpay-tumpay we na inaanin tungan-tungan bang magkalagihan inaanin jamban atawakan sungi atawakan mangi tinumpay uwe ni tujuh pamangian nemian uspetay ikut hadja puasili bang ubus ni hajat inanin tinumpay ne buwe ni balik tujuh rumah sampai umabot tinumpay uwe ni ina nemian amban Madinah tujuh Makkah meg umrah sasakatan inanin iye tinumpay-tumpay uwe ni tinumpay uwe ni magtawap si Ka'bah tinumpay we ne magsa'i elet sa paduk marwa. Say bahan dembuwa anak inen. Iye ne si metetto ene miyan. Atawakan iye ne si ina ne miyan. Tinile we ne si Umar. Ya amiral mu'minin. Sa ito ne kahalan kunduk ina kun. Sa ito ne relationship kunduk ina kun. Tumpay ku ine hajat ne ako sa sakatan nen. Ine te pengurung ku ne ke kapatut nen. Te pangurung ku ne ke hak nen. Atawakan keberan ku ne ke. Iye ne lugtu ne si akuhin. Si zaman ku diki-diki awat haji. Ine bisyara si Umarin. Ga pepe inne. Wala nasifahud. Bisan dentenga. Ga pe keberan no lugtu sin metetto enun. Tujuh kaubisan sa iyan hinang no. Da pe kekemon. Ga pe umabot ga. Bisan dentenga. Ga pe bakas. Atawakan ga pe umabot keberan we no lugtu metetto enun si kau. Bisan sa iyan hinang no. We tumpay no iye. Binuobo o diya ta bukot no. Inase-ase nun duk inagad-agad nun. Bang sumiyan kemeteinen. Buka ubakas ke uboone dilem siyam bulan. Dilem beteng ne. Megsisong elew. Megsisong pelet de buga isab niya umopok ni. Sinababamban ka uli dilem beteng ne. Ban kinakan kinabayaan we ni atasan tininggalan gay kinakan. Duk kew gay megmula dilem beteng ne. Bansa inggelet dek petulisin duehin iye so osa gising.
Geha petulinen cinapa bamban kau kume amban pegbeteng ngawut no riki-riki ngawut no haji. Sampai pina iskul atau akan sampai pina aji. Bakas keu boone di dalam siam bulan. Ina se-asenen. Duk inangan-anganen. Bangsa ingge ke elum nun. Oh inin pegbedaan. Iya bo-boon ng itunoy tungan-tungan. Inagad-agad nun bang sumian kemeteinen. Kaubakas keu boone di dalam siam bulan. Inangan-anganen. Pinikilnen. Bangsa ingge ke elum nun. Hangkan ne bisan den tenga gak pekeberan nu iya ne lugtu sin metettoan tunjuk kau. Den buah illew niat tek kasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Den buah lella bahasa nuhut magjihad bayang ngedok pahala ekka. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidaik. Ine pe inne ellum peke due metetto enun. Pe indem bua yene lalla inen na'am ya Rasulullah wa taraktuhuma yabkian. Na'am awe penne ya Rasulullah ambaranku siyamiaan nangis-nangis. Gei ku pele pare ganta nuhut ine megjihad silan Allah subhanahu wa ta'ala. Ine bisyara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idhab fabihima fajahid. Pikeu pi balik kapluma. Sisiye keu magjihad. Sisiye keu magjihad. Sisiye keu maglugtu. Sidang buat pe bisyara. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Duk pasayehun siye balik. Kok bakas pemetengis nu siye ansiniin. Pe Ismailun siye balik. Kok kahantang bakas iene pemetengis nu siye ansiniin. Tek kadang buat lella si Rasul sallallahu alaihi wasallam nilew. Ya Rasulullah, ayun nasi bihusni sahabati. Sine tamanan hap ne sawean kutura tak bulak dunya inen. Sine tamanan hap ne hinangku bagay. Tu dia tak bulak dunya inen. Sine tamanan hap ne sewe ku megsew kakay. Tu dia tak bulak dunya inen. Sinambungan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummuk ina pe ini. Ina madernu. Tinilaw na isa Rasul dan bu'a inin Rasulullahin. Thumma man ubus pa inna sine. Pen Rasulullahin. Ummuk inaano. Nilaw na dan bu'a lalainin. Thumma man puas pa inna sine. Pen Rasulullahin. Ummuk inaano. Tinilaw na dan bu'a lalainin. Thumma man ubus pa inna sine. Abu. Pen Rasulullahin kala abuka. Bahu magpain Rasulullahin pa inna. Miaan ammaan. So mintel tinilawe dan buat lelain inen. Sine tamanan hap ne bagayku. Sine tamanan hap ne saweku. Sine tamanan hap ne lundang panenku. Tura tak bulak dunya inen. Sinambungan wa Rasulullah inaan mo subi. Nilaw na balik uspain na sine. Pen Rasulin inaan no. Nilaw na balik ubus pen na sine. Pen na inaan no. Nilaw na bembolelan ubos pen na sine bahu magpain Rasulullah amma ano mintel ru magpain inaano minted de magpain amma ano. So inin tamanan hap ne sawe anu tura tak bulak dunya inin tamanan patut subay ne bidagay nun tura tak siapa yang man bi me bata bagu si zaman tebi ko tabagay bike metetto bin atawakan tasyawe bike meglundang panin. Kome kantang pegsyawe-syawe biduk me bagay biyan. Niya waktu ineddo pewe bi megsyaw kakay. Duk me barkadabi atawakan duk me bagay bi. Ubus bang kenean bin siluma lusi peluhan metetto bi lipuut kam. Megkinaagen kam bangsa inge ke gumua bin pegilisu kam delem rumah. Sina wasa kita sinermonan. Gene kita kipeg teks. Gene kita sukal usa. Dinaak kita megkose, megbela. Hape kulay suluma si anu. La ilaha illallah. Ineddo pe.
pesew kakeyan, iene mian bagain, ineddo pe pesew kakeyan asin duehin, ineddo pe pesew kakeyan, iene mian ga niya peg inehanderuk me amian, amban iene metetto enen, me pong tinai kalasahan si lumani. Si tingad parkalain inin. So ini me klase pag-addat sa inin si me metetto me pong tinaing kalasahan. Da peke, we bahasa me seddi aaru, walau pun hati andanu. Dinakge pinalangga, dinakge pinalangkew kasilasanun, tuju andanu, amban kesilasanu, si due metetto enu. Hawa harga sin metetto ehin, me pong tinai kalasahan. Sumakuha, niya me manusia menggay pasilumaan din, ien menggay miyaan bahasa pesew kakeyan de si metetto eren, pege waldi naak, meli me iselan, waldi naak meli me buas, waldi naak meli miyaan nabu hap me oval, uwos basa bohatan, uwos basa sigulan, peni ada buah bagaiku, yene me makanak magreklamo, bang dinak meli buas, 5 kilo, nenggising, we iye miyaan bohatan, atau akan we iye miyaan pekengan, gak talab-alab we ne, we bakas iye bino we inanen dembetteng, dialem siyam bulan, gak bakas megreklamo bisan mintedde, we iye miyaan bohat. Gak bakas megreklamo bisan mintedde, we iye miyaan sigul. Gak bakas megreklamo bisan mintedde, we iye miyaan lipuut, iye na si oras pegbetteng yan. Payaman bime manusia, atau akan me kainaan, iye na bang hinabo betteng bang siyang situation din. Kume ang bantag na pag-iram ngebot nganak, me pong tinaimulya. Bang siyang para saan din. Megsesong elaw yene ko tasubahat tibiyen en sinili. Wahanan ala wahan, kesigpitanin megsesong nata kesigpitan, mas labi ni oras panganak kaulay, si waktu kew, iye ni miyan ineddenan wene. Wallahi al-azim, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, timbang kamate, pinagpain-pain si oras no inanakan, mangga te pikil nun, pamalis-malis no siyehin ga te siyab no parkalain ini. Yene parkala bang petek ka survive kew anakin, sumagua iye inain mati muli hapadarat Allah Ta'ala hawa bisanin may pong tinaiklas. Piya iyan mati mag-anak, piya iyan mati gasaw sa survive, sumagua survive anak nin. Sumagsukur kew bese say tasulay iyan may kainaanin oras no inanakan, survive kam sali-sali. Sa dukhadya ketawhan no bang sa ingi pedinin, ibuhan atau akan milyon pa in mati, sinabab amban parkalain inin, yene panganak kawiyan, ubus, survive anak din, inain iyan mamatay. So, penungbas-nungbas nun si may pakaradyan inin. Hat me dinaak, hat me megkosi alali, hat me dinak megbela, hat me dinak me anmeli me ina-ina haptin nagay kyo bay, atawa kan me nenggising kyo brad, atawa kan dambuak pong tinay kumulia. Daa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-aka tuju kita wikemon. Siye bang na dapat dinak pesaw kakiyanten bi. Siye dinak iya ni patapitan tenbi. Amban sine-sine manusia tu dia tak bulak dunia ini. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabb fi ridha al-walidain wa sakhtur Rabb fi sakhtil walidain. Yene pe inne ridha Allah Ta'ala hin
kekeg Allah Ta'ala hin, bangkegan 2 meter to anon chikao. Bangkegan 2 meter to anon chikao. Wa sakhtur Rabb, atau kan wa ghadabur Rabb, duk yene bunsi. Allah Ta'ala hin, yu'lu pedulus, bang bunsi, 2 meter to enon chikao me pong tinay kalasan. So murah-murahan, bang pain isab, niya teddobi. Amban iyan me targib tebi salung-salung ininan. Pagpapapi tebi si 2, meter to tebi kone pinain kulay, da pekewe muslim ne meter to enon, walaupun Christian, walaupun Yahudi, walaupun seddi agama, subigibek kat relationship nun duksie, sumagua, bang isab kanya annen, maksiat ne, atau akan dinak tinaikutan ne agama nun, atau akan dinaak, inambanan ne pagsampahayang nun, inambanan ne pagturong nun, dinaak ne kayo mag-inuman, dinaak ne kayo magsyabu, dinaak ne kayo mapatay, dinaak ne kayo magsirik, dinaak ne kayo magzina, magdende. So nansi inin me pong tinay, ban pisab metetto mas labi suwe pagtaatan tebi Allah subhanahu wa ta'ala hin, metettoehin, ban pesa inge harga de, gay isab manjari paharga, amban Tuhan tebi, Rabbul Alamin, amban Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurung tebi hak Allahin, pengurung tebi patut cin metettoehin, bang sumud magbangga hak Allah ruk metettoe, suwe perhelu tebi iyan Tuhan tenbi, iyan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makuku kamaapan si kaam kemon, bang upama ni alite bisyara kulaat na amban, kekulang sin panghati ko ako inin awam. Ako inin estudyante pe, ako inin bang niya tinambahan awam, tura taulak dunya inin, ako ni tinambahan. Paindam buwa bisyara, man dhannahu annahu alimun faqad jahil. Bang niya mag-angan-angan, wa iya basa meteuhin, wa iya alim ni, wa iya ulama ni, faqad jahil. Ayan, pen ni maawamin. So, kita binin awam, kita bisa kapalan. Adat tebi kaawamanin, nagtoket dok kita bi. Awam, tao kayo si dabayo. Miyaan, awam kayo si dabayo. Tao kayo si dabayo, awam na kayo isab si dabayo. So sa ili, nakimon kita bin sifat tabi maawamin, nuk sifat tabi iya na matauhin. May pong tinai, mayan kalasan. Kung may kuy tuli, magkuy daak bi Messi atawa kan may nebah, haram. Bang tao kayo kume mopok tayo sa ili, hindi ako makasabot. Lemikan may magbunot. Bang kuy may daak bi magbunot kuy tuli. Nabisan ko ba ito makaubos? Nagitan to duman ko may ubusan sindoin at tawakan bisan dambuwa may lahing gay kumike bunutan ni. So awam ko siya may parkalamian. Bisan ko tao siya rin kipak. So awam kita bito kemon. So magwa magsarta ni hadja. Niya kitawhan ko ahat-ahat. Naga kinitawhan o ebi. Lemikian kaam niya risab kitawhan bi. Ako kay talabalab ko. May parkalaian na kinitawhan biyan. So hangkan pineniya magto tinoin me pong tinai, pineniya pagbesib binesebin, pineniya pagwasiyat winasiyatin, dok magtatamba ilmu tinbi. Ako akahante kam si kinetewhan kun, ubos ka am akahan biku si kaawaman kun. Sa inin, bantu pagbesebin me pong tinai. Kalasan, salam dua si kam kemon, miyaan, murah-murahan bang kita bipain tinaupikan wa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita bipain hinadayatan wa Allah subhanahu wa ta'ala, mian silan bentel tu si dunya serta pinasik kita bidalam asyik na duk dem surga ni tekkali silaw akhirat. Puasili gene kam tutat-tutat ku dinambuwa-dembuwa sumagua salam dua anadja si kaam kemun antag-antag ni lahat peluhan bi dalam dunya lune ke silahat Pilipinas atau akan lune ke silahat talah kome kita bitu. Puasa mani maid ku si kaam silapal pegkelelehan tebi amban dunya labi-labinan bang illaw akhirat.
وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.